pini karbi anglong TV9 news kilang aradono phansme kardom pipa jupani pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi tangte non ki bertang ton pen arjupani tha Karditang Rosmi terang PSR pen Prabjin pen hem nang ki kim PG phan chuning report Lason sila khain korapon ni lip constituency ka parlo longki hanche rong amekar Karditang sarsing terang lapen kareng tok bipia supi Karditang Rosmi terang pia men pen hem nang rabji pusi semen hai ke wanlo bonta sangti arlong avelang amat saige klem jiatum sitame thek thederlo lasi puthot Karditang Rosmi terang PSR pen Karbiang Long Autonomous Council ke thek kidinga tumaphan Prabjin pen nang kapatang PG phan chuning report thulo lason si hemanta to thaya vipinlo Lasi Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke theki dinga tuma phanto ansitame Karditang Rosmi terang PSR pia hinpen pharang kya thengno chuning report News Tech Report Karbiang Long TV9 News ni nang tum hanar jula mane lakadam tana di sopi Rosmi terang pi ki lot pen pene sarkar tum pen government tum loisi pen ke theki ding la pen team Karbiang Long ta wang lo la pen CM wang ve chot lon vel lo MLA ka do ve ta wang lo la so ka chi chak ateng hem nang kim bi po pu la so hem pot nang li tum non chi thek long ma kim hala chi thek long lo teng no mystery tum wang lo ba lie ve sang tia ve po ma se nang kim ke de lo mystery tum wang ke dam ju lo te kane so dak anajir giding ente ala ki kim bek gi po tum wang ke thangalam ma ve ma thang lama ve mane do ke do lo ta ke ne lo nang kim po ning kreng lama lan ti lo gari un I kusi pu asi ro simen bang ke nang le lo simen ke tang lap lo mo ning kreng an ta hing no lo ne pini ante nang lila ko pilo lang tum hana ko ki pu thuji man te ka pachini thuji ke la ke the ding fan Prabjin pe nang kim pini putong puji ma man te der cha ta chok lo ahem ka ve teng ko te ni lige Prabjin pe nang kim nang kusi chuning ri pu po ja ahem kai tar ve di lap lo en ke ani bang ta phule lo lo si pa ghor ta ki du lo to po ma si do thai ve ke na ja ta ntala mystery tum ha ke paisa pe ni pia lo la pia la hai mystery tum han ta pilong le ma te la ni sina kim po bang ke bang si pilo te non bang ka arlong pe ne bang ke dat posimi si no bang ke dat lo ke arlong pen sang tia ve de bang si bang mystery tum ba chi dang do mystery tum han bang ku khai ve de la Tenang li pena ko non bi ko pilo ke ne pa rada phana pachini thuji la ten dar ke long tum la pena parta me ke the ding phan pilo kla dak pen pathan thi bang kla dak pen ni li than thu ji bang ke ni di he ma sor ta ve de lo en ke non bang ke ki do thai ka ve ong po non bang ke ko hem bang ni di phana patang thi ve nang po non ma tu si chini ri dun Kai pho langso na long patumi duar baguri epechal sia songpen mai padopon duar baguri lakhan koratro constituency ka parlo tolamara kai pho langso na long patumi epechal sia songpen MP kiliga hot ke haya party ke chu bangso long mai ka chphem pu pon laki duar baguri lakhan koratro constituency epechal si mai pu mondor singh defensi mai chari pon lapen bangso mai long epechal si central committee mai pu jai ka thar lapen Arya Sangho Central Committee lembang phatum ke ong dung pen chetong dung bangso mai long Central Committee mai pu jai ka thar pen jasimet duar baguri lakhan koratrop constituency arada phan epechal si asong aphan ning ka chethe pen kedam tang MP kiliga hot vote ki pia bang phu to ana phan ningak long pen choro pa jerpon lapen duar baguri lakhan koratrop arada phan EC ke than te kang ke duar baguri lakhan koratrop constituency ka parlo Lokho lapen dolamarang kang lapen kahora rada kisung nongli golaghat district kaparlo ponaputhak nonang leji MLA MAC kiliga hot ning isi topen epechel sia song aphan pahailote long anta karbia khai kachilong edjia phanta klem pivek po lapen long vek po lapen duar baguri lakhan koratro constituency angkang non to war me kachitang te anta epechel sia song le jakong chelong note palong et po lapen karbia khaya kemang hem prekang them stame palong vek jia phan kam klem pon po
lapen non wodalong amen kawe karbia khai risoi jang atum an sarpi sarpu to anta wodalong amen kapato et jiaphan kam klem pon ko la CPHLC Central Committee pen PSD na phanta hukum pilo paklem jiaphan EC rato anta PSD na long mai phusi sialong ke jabang phu aphan chetong namnon lapen nang bar non pusi jai ka thar pen pachini pon lapen wot chepang bonang ni karbia khai wot papat nang po anlote karbia khai jakong thedung do po lapen kemanga son anta chun po pusi pachini pon tangte pharangkya thengno lamthe kaningjele arju ponsinan lukhimi juri pen mongol singkro lapen dolamara pen avinas tokbi karbi anglong TV9 news MP election hut dak Duar Bagori MSC constituency ab long bangke chipe high det lo mi ulo ke claim alang litum chipe duk ulo la potsi chipa sai ni ulo chipe duk kita kalilo chipa sai ni ulo la potsi alang litum pen ningkarong kachipi pen na jok si dak chitong perra surap hrui nang pu si dak pini kachingru la sobagan pen ajok mane karjang long le bang pinang an lun julo bijuli pen cheng lok to ha kauran ke karjang long le dun lablo labang so long le pinang an list ka chipido labang so ka chilong ni pote fisik ke klema kanang so lo na wihin ben long le ke councilary deng sidu long le ke as far as land and revenue is concerned the autonomous council is equal to the state of Assam a rule along ito, a act along, a law along ito, 1953 and inkan kape pass land and revenue law along ito. La port la ke, la eviction nang yipulotante council tum si claim nang po. Under rule 18 pen, nilitum pu olo, la salam. Settlement akam kado vita, council a reading si dolo. Atema council hello state government la, land and revenue alama bangke. Lapen nili arjulong lokho athoita kilometer flee body nang en kilometer flee lokho athoita nang en dat lo lata aprang pi net tok pi olo sita non anta thang da je plang pelang arokom ante lage theglor lo dum lage BJP Congress on pidun bom pi hai bom lo te lage long lege vir bom po lage long li nang ki thita ajha do nang thilo ka ke jabon thua bangge lage himanto biswa sarma ke ante nang litum da chinio la ruthe anglong pubodi adak bang suri si ya ciri suri si bang nang jerai det kente apiso amen pen lan ke bang hem alam lo pot pudun ingtung oi det lo dai li punai ke himanto biswa sarma bang na jerai laga aron ave ke chief minister nang chief minister pusita alang li ke tribal ka lidet kente alang li nang jerai onde dake la pot ke claim nahi ke la non itum karjulong ke ha golaghat town arlo das company adukan do hadak arlo si mile post do pobadi boundary post do pobadi hadak anta karbiang long lang lapen golaghat puta kulat ke hat poposi golaghat pubo amen na doi ke kulat halapu la dhonsiri alang roy ke kap along ke hat along da kulat do dukan do la posi kulat ke hat pu posi golaghat pu la pot la ke itu madet lo la ke itum chelong thunangi autonomous state long lote la pe nitum APHLC yong se power wang lote la ke nitum ka chelong ya phan ke claim pek po la ban pa chelong pek ko ACF proholat pro kapin khat pon tengpen puthot kang hu thengpi langkhang forest atum kine pon thulong lakha great roxy so seng thanta constituency ka parlo pa ku pahar forest range angkang langkhang forest apit alo along kang hu thengpi do opu pragyatum ACF proholat pro phan birta pc thengpi tame mohor nepen amohor tame laso tengpen ACF proholat kota karbiang longa thengpi thengthang kaching hon owajok tong sekot pen langkhang forest apit along stabat tuma phan birta pc stabat tuma phan toisi bangso thengpi endam deten mina forest sai hemalong chiban detlo
ACF Proholat Kropan EC Chorowek Nangji Athe Thengpi Thengprang Punon Arlong Sangki Punon Arona Tengpen Kalipin Pensi Kepon Kanghu Ke Jorpuke Proyamachi Proykre Lapen Hukuma Machi Ponpe Lake Chorowek Nangji Lapen Lapuke ACCM Dr. Tuliram Ronghangapan Chuningri Langhang Forest Sabiralong Office Ahem Tami Mesena Velang Laso Puthang Office Mesena Pipon Jiapan Hawar Rata Tumpen Dapat tumutami Chuning Ripon Pado News Desk Report by ANGLONG TV9 News Klardak pen ke kalang lo alang isep sarabang itumpan istap tumpan punang kolo hadak thengpi stok do tang ho pulo la su 19 tarik ajo la sini tum kado istap pen damsi so thengpi wan la si thengpi ta non la hen lo a thengpi ta si thengpi ta do e alang Batam angsi hema Lisbon thengpi bangke ta phanta ke kali Kedam tang apa rut ke penang an la thengpi kang hutum do porpis tami nona bangki di komason mamati anso sek ong tu son nang letum ayen pen phan ika lake aprang pen ke non ke thengpi ke kom ateng lo aprang pen ke chumpik lo thengpi dak bangke non ke ala stap ta sab song muchor lo stap duty ke dam ta सबसे स्ट्रिक्ट मुझ चलो नहीं तुमके दाम कदू कभी पेंता अपन नो थिंक पी के दाम पो बंगे गारी गारी पो बंगे कभी सिके ओंग लो थे नने नने फक्चिनी दोंदे बंग करके चीनी दल है स्टमे कभी सिके ओंग लो नक नहीं तुम दी पेन अतेंग पेन के कलंग लो नहीं तुम स्टाफ के कम पेन अतेंग पेन बते तो वार अप्रोता दुपी ला पेन ऑफिस ता गाड़ी ता आवे इमे थांगा गाड़ी पेन से होट पेन के ड्यूटी के दाम la duty ke dam ta hala son nani ta ho mami rong tum pen information wang po sitami na than pola son pen po ahut pen ke thang gari ka be jok pen phudun de dat ahut ta do la gari ka be pen jog ik le hela bangke Non malom arve ki jang chimin me pen pen jok hem langkang lom dun pen ki sung ka chitong na ni phain kora ke thomani lumba jong dipu rong tharbe maker hori terona hem ajo jerlo por phai kreni ra chiti ma por pen arve ke jang ka chimin me pen pen jok lang in lum dun chok hem red martar anta na hok dun lap chong da chot pen kiria sangahan anta lang pon pilap lason chi a hem anta kiru thupo kedam tang aning kan sitami abattai lo lason akisung ka chitong na Jopang thang amega no janglong lesi adon kaprega hem sitame chipa chongdam nang kop kiduk data joini chongdam chota jok hemrit langki the along hemrit anta hinodun lap pena jok kache silam chia phan jakong ave derlo lasi man peng kang tuinai ningka che thenai ake hais KACCM Dr. Tuliram rong hang phan nangra vek thapusi towar cholang prong lo lapen lomba jong MAC ake hai joni timong aphan sitame kisung ke phove ka tu kachuningri nangra vek thapusi lapen tong se kot pen hem an sitame nang humri thapusi chuningri pado News Desk Report ANGLONG TV9 News no ta janglong lepin bo me kan ta janglong lilu smart mana janglong lilu wan ba por pen lo ne mane la so alang ke thike na thike ini ke baru bayi ni man sik jang sarbaro lom ko bon ante la suwi gen te nang li tum ke konna lo ke dam ke la na jo por mane ave hem ke laing lum dur lo bulote nang li tum konna lo ke pachong dam ke cepat jong da anju laku hem pen asap orang je bang hem long su cepat jong dam lu non da dak sidu la ante nang li hin pen la CM sa han system nang li hin pen chuni kam do ma du lo ni di tu ni ri pu bang ke no na matong sekot nang rap sonte pu ya lu ni ke la si itu thay là kisung lo nang rap sonte lo non na mat bisa sip tu nang lang de noi pu ya lu an ka ti bok mati ate bok mane lapu bang ke rong khaang ante lapu bang ke rong tharve puko border long puko border long sinani tumbange teni lo CM hema dak aber si puri lok he di aber si puri lok si kedam tangar ni jame nang khomri tolo ma abi ale lang di humri sante pula la usumar tame Charlie hin tame siksa ka do poklo ini ga dunong lelo ke jo da school anda dunong lelo ke di em sidam men edel ke anan lang ke thilen pe
kem kadam dam long le dele yo ba sinang rap sante pulo ni ke rap jin pen itu thai ta vilo yatta vilo anta tutun thai vilo agar orang karve malu lah kalau otak kalau dak malu nang rap sante pulo lo sendiri yang dam tan ngete ko ila andel pensingan kon ni Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi